Merhabalar dostlar, bu Crimea Vox. Kırım fırtınası evlerinin damlarını sıcak taraflarga taба yollaganda sizler için en acayip ve meraklı Kırım haberlerini hazırladık. Ularını eşitken son sizin tahtalarınız da yerinde kalsın. Sağ olunuz. Başlayınız. Hi, Bobby. Ahyar şehrinin kanunsuz hukum temsilcisi olmayacak bir marşki Çin turistlerini şehir berbat etmesi ve açgözlükte kabahatladı. Meraklı mı? Tanış olunuz. Birinciden bu Çin turisti regionga para getirmey, o altınımızı satın ala, değerli şeylerimizni satın ala ve bununla birlikte infrastrukturanı tamamen yok ete, Turizm şehir idaresinin başlığı Marışki Astapenko beyan etti. Evet, Çin nogaylarının işgal etilgen ahyarda bulunma sebeplerine de birkaç sual var. Lakin muariyetimizden birlikte anlap olamayız. Nasıl etip de parasız, pulsuz işgalcilerinin altın maltılarını satın almak ve ortalıkını yıkmak mümkün. Bu sualge cevapını hala da kıdıramız. Eğer de sizin bir variantlarınız olsa tefsir yani komentariy kaldırınız. Nevbetteki haberge geçemiz. 45 senesinden kalgan kaskalar berdiler. Kırımda da bir canlı kıyma takımı başta kefege, ne içindir, sonra ise SVO'ga кетті. Что это нормально? Вот скажите, пожалуйста, каски 45-го года выдали, ребята. Старший у меня наполовину сирота. Ну вот, забрали, пошел жопу не спрятать, ну извините за выражение. Ну, пошел, ну обещали одно, видите, а получается другое. Ерлі жематның айтқанына көре, котны сақламаға тешік тапмағанлар мобилизация далғасына далдылар. Сақлығындан себеп арби қызметке лайық олмағанлар біле, қызметні кечмегенлер біле алынды. Rusiyanın Ukraynaga karşı açkan cinayet cenki yarmadamızın yapma hakimiyeti herkesini surpala. Zaten işgal topraklarda bu hareketler adettendir. İza tartkaç. Куда сейчас парни отправляют, что-то известно? Сказали, что в Феодосию на 2 дня, а там на фронт. Сразу после Феодосии? Да. Devam etemiz. Kerçer'nin işgalci faşist Z Memuriyetinin Telegram kanalında da bir tane olmayacak publik'nin reklaması yerleştirilip birden silindi. Smersh Kerch. Kırımlar bu faşist topluluğun yapkan kirli işlerinin çoktan beri tanış oldu. Aydınlatılgan malumatga göre bu Krimski Smersh'nin esasçısı mutahassıs şikayetçi Talipov. Çöplüklerinin beraber memuriyet imkanlarının faydalanalar. Gestapo'nın çalışma neticelerinin sizni tanış etemiz. Şokernen urup yerge yıktılar. Bel kemiklerine tızının bastılar. Sonra politsiya xadimlerinin kanuni talaplarına itaat olmağını gibi protokol resmileştirdiler. Böylelikle ozni kuchlu saygan Rus mahluklar noyabr'nin 23'ünde Kırım'da Yediqui koyunda yaşagan Andrey Dibrov'nun Rusiya ordusunda hizmet etmeyeceği hakkında yerleştirgen storiesine cevap verdiler. Bundan da gayrı adet üzere Kazak ordusunun halk hugunda itibardan düşürmesinde kabatlandı ve yigitni cemaat hugunda afu soramak zorladılar. Anası Olga Dibrova'nı da oğlunun hareketleri için mesuliyetke çıktılar. Videoda olgan kopka başlarıga yazda kelmeniz dey ve başlıklarına karşı tam gelişken ibarelerini işleti. Rus ordusunun itibardan düşmesi kararını mahkeme kaydan tapıp çıkarganını afsus ki kimse bilmey. Aynı politsiya xadimlerinin kanuni talaplarına itaat olmağını kararı gibi. Kadını da afu soramak zorladılar. Ne için Kırım'da yumurta o kadar pahalaştı? Kazaklar mesuliyetli haberini seslendirdiler. Aytkanlarına göre yumurta fiyatı GSM, tavuklar için çeşit koşma nemeler, yol parasının bağlı. Ve elbette Kırım'da öz tavuk fermalarının miqdarı pek az olganı pek mühim. Tek öz fermalarımızını çoğlaştırsa bu mesele çözülür dey olmayacaklar. Bunu anladık. Başka şey anlaşılmay. 2014 senesi Kırım işgal etmesinden son Kırım'da olgan birçok tavuk fermalarını yok etmeye ne gerek idi? Misal olarak Ahmejit'te yerleşken Птицефабрика Южная esas faaliyetlerden biri şahsi ve kiralagan mülkünün idare etmesi. Ya bu yerde olacak
йымырта ве тавуқ сөзлері қайда яуқылған? Невбеттікі хаберге кечеміз. Қырымның топ ижғалжы ве коллаборантларына тышқы саясет суалерінен бағлы мевзулар ақында лаф юрсетмек Кремль ясақ етті. Да п***ца яптылар шты. Анавы Қырым шурасының бош лавжысы Константинов ве Москвадаки Джумхуриет векіллері сенатор Кавитиди, Цеков ве Дума депутаты Шеремет. Бұл қырсыз ве чүріклер ижғал олған Қырым сакинлеріне яқшы таныш. Бойлелікнен балабан пис инсанларнен бағлы күтчүк хайырлы хаберлер де олайкен. Нетижеде бұтын тышқы саясет уйдурмаларыны сув блокадасы, 2005 сенесінің блэкауты, Украинаға қаршы açылған женкі ақында тек өзара ве рухиятчыларына айтажақлар. Сонки хаберлерден. Таныш ирімжі ве шаманларының білдіргеніне көре, Қырымда кечкен фыртынаның esas себепчілері коммунальжилер. Жанко шөллерінде өскен анавы ару отлардан біраз илхам алған сон дәреклеріні пычып йықып башладылар. Табиат әрекетлеріні анламады ве жан юректен ижғалжы сасықларының юзлеріне түкірді. Шақаларыны четте қалдырсақ, Залужнының 2024 сенесі планының бір қысмы еріне келді. Ақярны сув түбінде қалдырмақ. Афсуски, тек қазақлар дегілді бізімкілерді бұл фыртынадан зарар көрді. Ама русларға олар айтқаны кебе айтайым. Бұна да даянмақ керек. Ән esасы қасырға псыр раштылеріні алып кетсін. 2 аптаға қадар сізнен салықлашамыз.